I think what we are dealing with is very, very, very old. I think old humans have written those down in religious stories. I think that it's quite clear that we have been influenced by something else. I think Arrow has been telling the American public the truth, and you have said this on Weaponized on my behalf, which is Arrow's statement, there is no scientific evidence of extraterrestrials, is 100% technically true. You have to have a control to have scientific proof, and extraterrestrial is a very exact statement and word with an exact definition, an entity of another planet. These things, whatever they are probably what are referred to as gods or demons or angels or jinn, or insert whatever cultural or religious perspective you have. There are probably also extraterrestrials. It's not a one-size-fits-all. And I understand the UFO fanatics are not going to like this opinion, but this isn't for you. This is for the public. Então tá aí o Dylan Borland falando justamente que o que tá aqui está provavelmente nos acompanhando há milênios, e as informações ele recebeu por onde? Pelos briefings do programa Legado. Ele trabalhou diretamente na engenharia reversa, pela Buy Systems, que é uma das empresas que faz engenharia reversa desses fenômenos. E nesses briefings do que eles chamam de programa Legado, que é o programa de engenharia e recuperação de OVNIs, recuperação e engenharia reversa de OVNIs, eles recebem esse briefing. Olha, o que a gente está fazendo em engenharia reversa é uma coisa muito antiga, nos acompanha há milênios, e provavelmente são deuses, titãs, anjos e demônios que as religiões tratam, cada uma trata de um nome. Mas todas estão falando provavelmente dos mesmos seres e dos mesmos veículos que nos visitam.